Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқанда, мазлумдың дуасынан сақтанғыла деген. Муаз разияллаху анхуны Йеменге жіберіп отқанда, Муаз разияллаху анхуға осият айтып, аны қазы қылып жіберіп отқанда айтқан әлі, Муаз, сен барып, ахли китап, мында чет китап иелеріне Йеменде, ал жерде христиандардағы жөөтті еврейлердағы бар, ең бірінші алғашқы сөзің ұшу ашаду ла иляха иллаллах ва ашаду анна Мухаммадан абдуху ва расул ұшуға дават бергенде. Егер аларды қаул алып қалса, өте жақсы. Анда айтып қойғын аларға. Bir günde bir tünde 5 вақыт намазды Алла Тағала сіздерге фарыз қылғанды. Егер де аға-дағалар баш ете тұрған болса, жақсы. Анда аларға айтқын Алла Тағала сіздерге зекетті фарыз қылған. Байларынан зекетті алғындағы кембағалдарына қайтарып берген. Бірақ есіңде болсын, ошы байларынан мал мүлк алып атқанда ең жақсысын алып қойып оғын. 40 қой бар әлі, ең жақсы қошқорын алуа. 30 уйы бар әлі, ең жақсысын алып қойуа. Жоқ, ортасын ал. Өте төменкісіндағы емес, өте немесіндағы емес. Андан кейін ошы осиятын айтқан, не деген? واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. Сен зұлымдық қылғандан сақтанғын. Мазлумға зұлымдық қылғанда. Себеп дегенде зұлым чеккен адамдың дуасы менен Алла Тағаланың ортасында ешқандай парда жоқ деген. Ошон үчүн кимге айтып атат? Муаз разияллаху анху айтып атат. Зұлымдық қылбагын депчи. Зұлымдықтың өзі 3 түрі бар. Birinci, çoğun zulümdük Allah'a olgan zulümdük da bu. Az gayse şirk. Ve inna şirka la zulmun azim. Luqman-ı Hakim balasına nasihat aytıp Allah'a şirk keltirbe. Bu en çoğun zulüm degende. İkincisi, başkalarga zulümdük kılgan var. Başkalarga kançasına zulümdük kılat. Mal mülküne, can düğünesine, avirine kol salı bu zulümdük bulup. Hadisi Kudisi'de Allah Teala bendelerine gayrılıp mınday degen. Ya ibadi, o menin bendelerim deydi. İnsanın bardık Allah Teala gayrılıp atat. İnni harramtu zulma ala nefsi ve cealtuhu baynakum muharraman fala tazalamu. Men zulümdük kılığını özüme aram kıldım. Allah Teala aytkanday zalim emes. Bendelerge zulümdük kılbay. Özüme aram kıldım deydi. Жана силердин ортоңордо дагы бири-бириңерге зулумдук кылууну мен арам кылдым. Ошондуктан фала тазаламу, бири-бириңерге зулумдук кылбай жашагыла. Бири-бириңерге зулумдук кылбай жашагыла деп. Мынакей. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кээ бир хадисте ушуга чейин айтат. Ошол мазлумдун зулум чеккен адамдын дуасынан сактагын, ва ин кана фажиран, ал бузук адам болсо дагы, ва ин кана кафиран, ал kafir bolsa dağı. Ne için? Anın robusu var. Allah Taala zalimden öçünü alıp beri turgan şu kafir, mazlumdun da robusu var. Müslümanlarda Allah jaratıp, kafirlarda başka jarattı böyle. Anda emes de. Müslümanlardan da robusu Allah, kafirlardan da robusu Allah. Şunun için Peygamberimiz aytıyor, ittaqi. Bir hadisler ittaqu. Meyli saqtangıla, saqtangın da'vatal mazlum ve in kana kafiran. Kafir olsa da. Kebir rivayetler Allah Teala aytат, zulümdükte şu duasın, şu bulutqa çeyin götürüp koya, uada öğretken, kiçine biraz geçiyse dağı, bir sana söz jardan berer. Allah Teala al neme kılıp, öçün alıp beret doğanlar. Oşonduktan biz hiç kaçan birölörgö bir zulümdük kılbayla. Salasu da'avat deyt 3 dua. Kavul bolusunda, yustajabu lahunna la şakka fihinna, hiç kanday gümön yok da söz kavul bolat. 3 dua. Birincisi da'vatul mazlum. Oşul mazlum adam, zulüm çekken adamdan duası çe. Tekke ketpeyt al. Söz kavul bolat. İkincisi da'vatul musafir, musafirden duası. Üçüncüsü da'vatul valid li valadihi, atanın balasına olgan dua. Oşonduktan urmatlı atalar daima bala çakaga жақшылықтың дуасын қылыш керек. Daima dua қылыш керек. Musafirдің duası dağı, atanın duası dağı, mazlumdun duası. Özü zulüm деген söz vadu şey fi gayri mahallihi de koydu. Bu bir nesnenin özünün orduna koyup olgan da. Allah'ın akıсын бербей koydu. Allah'ın akısı tavhid, жалғыздық. Жалғыз деп білейлі, бар деп білейлі. Uşu zulümdük.
Ширк бул зулумдук. Бенделердин акысын бербей койду. Бул мал жанына зыян келтирди. Бунун болсо абирине зыян келтирди. Ошондуктан бири-бирибиздин малыбызды тартып зулумдук кылбайлы. Бири-бирибиздин жаныбызга бузукулук кылып, кан төгүп, уруп, зулумдук кылбайлы. Жана бири-бирибизди аркабыздан ушактап, кордоп, маскарлап, шылдыңдап зулумдук кылбайлы. Бунун бардыгын пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буну арам деген туугандар. Бул чоң арам. Себеп кээ бир адамдар бар да зулумдук кыла берет, анан бир аз эч нерсе болбой эле дагы эле иши жүрө берет. Ал эч кандай ойлоп калбасын да, мен ушундай зулумдук кылсам кете берет экен. Алла Таала мени эч нерсе кылбайт экен депчи. Куранда Алла Таала айтат: "Ла тахсабанналлаха لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. Силер Алла Тааланы бейкапар деп ойлобогула эч качан. Залымдар кылып жаткан амалдарынан Алла бейкапар эмес. Ал залым түндөсүбү, күндүзүбү, үйүндөбү, жумушундабы, кайерде гана зулумдук кылып аткан болсо, Алла бейкапар эмес. Кабарсыз дагы эмес. Бардын көрүп турат, билип турат, эсептеп турат. Буну убагында берет Алла субханаху ва тааля. Ошон үчүн иншалла биз зулумдук кылгандан туугандар бирибизди сактанайлы.